Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Office District Mental and Health Program Southwest Khasi Hills District. Wa ka jimpenya jong District Medical and Health Officer ringkat ka jeng Trailang. But ka Adolescents Friendly Health Clinic Southwest Khasi Hills District. Haka khandai zik unai lur arachar pausan. Claraki, yaka World Suicide Prevention Day arachar arpusan. Halo ka phang changing the narrative on suicide. Haka di kaski lapin longi ka jeng rally ka blastang na office jong Block Development Officer Maukerwat CNRD Block. Bajai lingba ke Civil Hospital Maukerwat terter, sayo Maukerwat, balapin kot biang hapelau jong ke office BDO Maukerwat. Kita ndrut ligi school, kiblai shimbenta, hagan ke jingai rally, bagi self-help group, kibahap, hapok ke Maukerwat CNRD Block. Dia pekat kita betul betul keren yang baik itu kena kata jangan kamu kemudian sudah pemerintah kelas atau ini kemudian mengajukan terbahan bukan dalam terbahan ini masalah terbahan mengajukan terang buat dunia no ketua di kita dunia no lagi betul berhak yang lebih major di kemudian kata kemudian tidak akan disebut berdasarkan ini muncul ini juga nilai kanira bukan yang real wa tim nombor kata cap yang kita majalah besar yang kemudian dokter manusia bisa kelong teknik awareness program dan belum dia ketika World Suicide Prevention Day tunjuk minta kasih jawab belum dia kedali nang belum Muslim yang terkenal di England jom Dr. Joe Robinson sebagai Presiden jom ke International Association for Suicide Prevention di bawah grup ni and quote, suicide prevention is a shared commitment that unites us across borders, cultures and communities. As we continue our journey to change the narrative on suicide, let us ensure a message of hope and understanding reaches everyone in every corner of the world. Kami suicide ke Banyo, kadai ke kemar ke Bari, kemar ke Jarjar, kami pun sendiri di siap. Baru pun sendiri di Don, yang kita kemar ke Jarjar, kemar ke Bari. Kebatin keng ni pun sendiri di buat dan keren, dan share, dan jual. But kabasusi kalam ba Don beri bapoi hatu put, bakin shim ni kat. Dalam kacau dia. Sebab ini caught suicide. Kecingim kalau ke bakordor, bernama kata ni don ni. Bangin ai kekenja awareness, dari bagi mikir, bantu sesuatu itu. But suicide is not the answer. Kebadan kami ini kalau ba ni kum kibru kat bala min pensyak la ke skor min ai la ke skor bangin yo snow bangin snap
Lada kini ki beriu ki bahing kila bande ki bahing asem jemi, kila bande ki parlok ba marjan, ini para marjan. Lada ki don kam ni wa ban share ban itu kana ini. Bangin pelat ke por jemi. Bangin sap jeki. La sing nomla ban ai consultation yeki, yani ban ai counseling yeki. Tang ke bangila ban sya ke skor jemi, kata kala yarap syukur. Kata kala bande dan mai video titing dan ini semua. Kani kede di kena school tu ni don kena school ni don di samla ki rangba ke berkurang di bas sim berkat jala kajang video. Dah ngomong pami don ya penting mau kan ba ni siap lagi ni skor lagi dah kecil but kabadon kam dalam claim kajing bisa to listen without judgment. Alam ko ba ini kung video man le claim da bisa kala kabadon kam ni bangin le bangin snap claim da bisa to listen without judgment. Ni wan lang ni bangin educate itu video bangin pun semua tu bangin spread awareness. Lah kalau hakano ka kapasiti ke bangin ni gar. So kinarap itu beri basyam iba don ke jing yaksat, iba don ke tma, ibari ke bajarjar. Let's say ki don kam yang ni. Bakin share, bakin yakren. Jadi tan ban pelaj ke badan jingmut berkat ni ke download jumpi. Step ke bandung kong ini ngakwa men stress ni kalau bangin snap bat men syarfa.